Kasenghnyo terhadap Integrated Territorial Organization minta kesengi kalau kentu ya kesorkar jela ban penlong anyo ya kejingde batwan shalan masih na Assam Shamiglaya. Kita khot jong ni keseng kila pensngawe kini ha kejingi kendu jongki yo Principal Secretary jong ketenat Jingri jong kesorkar Meglaya UGHP Raju. Na kaliang jong ni he sorkar ru ula ai kejing kular jong u ba unne ai kini kekam kenang ba enla ban yo kejing menjur jong ke kabinet. Kene ka jing pujor ba ka jing kerparu ba legalize no ya ka jing de permohonan calan mesin Assam chene. Te ha jing ye kran ba GHP Raju ba Principal Secretary jang Coordinatory u amba niat sesat ba kila ai ka usuran fu ba hu benai ni pas ken snai korun te kin sapa sa cabinet ba la man pen terekam no ya kene ka jing wan khai mesin Assam chene. Kita kam tang ko ka ki katu kat ni kita perwak kata ka ain punya pesen ki mentai ka bypass week jong me ta ko la ta ta ka ha pa de ka jing ujor ko kalang pun ya ba mana kan ya kidon kini ki kena jong ni no ko umurun kena area kila yo pat ki katu kat ni tli kitrok sepat tli ki moy bangin dala cek salan kolong balen kolong ko badai wat halor ba ka destination pat ki tho agentia ndrai kat kum bajing tip ke jeng dia lap ki khana bagi don ki bisal blawar ki omba ki khayi tu cha Bangladesh kata ko la ko dia na kalan masang bas ko mai ru mi warna khamar jung ban jor kade halor ba hadin badan chalan ru kum na hapsiu kita ki kun hon dalal ne kita ki agent kana kalan jung lo om ge trailang batini ki wan ra ki ma mo masih nang menlak bentek lakam bagi kenturu ya gitu kiba le kan ka yo masih ka watra sene warna siu pisai dinu ki kun hon gam lane ki kun hon mafia lade phile punta to kam phipin slor kam sneo ta jela jong